Lairam Media Group Zarhkhat chung thawngpang thar aphuang tu lal than moi thawngpang thar tlang pi donor minister ni lungphum aphum district level and vigilance monitoring committee ni tonnak an ngai LADC general service lot thar lomnak an ngai NEC skill development kong an chai chawza he ton oka KNU yangun an phan thawngpang thar fyang fai dewin Minister ni Lungphum Aphum, Union Minister of State for Development of Northeastern Region, Donor Minister Pu Praban Singh Katawar chu tuzar chon din hi September nikul lendili akhan longtlai ahong Lai Autonomous District Council Forest Office ko nga siang in sakna ding Lungphum bakan phom piak siang in hi LADC ramchunga sakding asilai adi lakin siang in somli lepakwa sakding asilai hi chunga hin primary siang in kulle middle siang in kulle kwa sakding asilai adi lakin tangka manding mi hi crore Zarhkhat point pakwa asilai tia thong kan thei donor minister ni chun donor minister laka kai ma long hi Lairama voini araklong mi kasimen lai nan rama hin rian tron ding tampi kan ngai ri rian kan tron khonak lai kan tron pi mi kan hoile an kut nan chak terri a hau tia achim pu si ngun lian chung Chief Executive Member Lai Autonomous District Council ni chun hiban tukin donor minister ni kan khwa kan ram ahong tlon I longtlai khwa a siang in saknak ding lungphum akan phum piak hi lom aum tukkau tia achimi asroi mi Congress chawza ni hin achan chunga than chho nak rian tampi atron chang tia chimphon chun donor minister ni hin sai khwa a ikhum Zarhkhat khonak ding si zung saknak lungphum aphum piak phone ha Longtlai district central chawza shram domnak in than chaunak rian tron mi Zarhkhat tu Longtlai district level and vigilance monitoring committee chu an chairman Pu CL Royal member of parliament Lok Sabha Hawin DC conference hola tonnak an ngai hi tonna ka hin Longtlai district chungi MG NREGS IAY PMGSY NRHM le adang lenha kalpining chiptiar nga in zawnak le chimnak an ngai na chairman CL Rol ni chun kumliam chia a Longtlai district ni chun rian atron thalem lawi tu kumcha a bomnak tangka tam khaulai lo fak dewin kanizwam a hau tia chim pu beila khithi project director DRDA ni chun rian tron nak report pe konga internet mai van athat lo cha a antlai ton nak kong achim iton na ki achim ninga chun Longtlai district chungi MG NREGS tanga job card agai mi chungkhar thongpul le thongruk zahi somnga le pariat an Pusi Ramlun Longtlai West constituency MLA zone thil tening set matte in khelhlai nak bia chimphon DPC thar lomnak le thing thanak ngai asi Longtlai district chungthu SSA district project coordinator Pu LZ Luang chu tuzar nikul leniruk akhan SSA staff polni thanak le DPC thar si lomsang zawal lomnak chan an hang Pu LZ Luang hi DPC rian chan saupi araktuan changmi le SSA Longtlai district than chhonak cha roanak arak chwa ve mi asi atu Central Yanglai Association President atron leo mi zong asi Deputy DPC Pu Vanlal Buan ni chun thanak bia chimin kan pu hi michhuan tlak le faktlak minung pakhat asi kumsra chung SSA tang arian tron naka faktlak le zutlakin rian atron I anaw le pol sina le atron pi mi hoi sina theithiam nak tampi an kan ngai ton tia chim Pu LZ Luang ni chun thanak bia chim a
kum chung rian an tron naka tlong te in le boy bai nak laute in an kal kho chu atron pi mi a hoi le pol ni felfai te in le zum tlak in rian an tron cha a si an rian tron naka laksong an bu kho zong kha ama atron pi mi le pumpek nak ronga si tia chim chun akal tak ding mi a hoi le tian pi tron pi pol chu hlan nak in rak izwam chinu tia forfel nak bia achim phone na DPC tharpu si lom sang zwal hi CEM personal secretary e atwan lew mi asi pusen ani chun abichim naka SSA department na hin kumsari strong karak twan changi ka khwal tuklem no ka fel lo nak le tlen lo nak to anak nan ka chim shin e nan ka dong kan tu ka her ngai tia chim phone UPC Council Veng Local Church ni biak in thar an on tuzar nikul leninga ni akhan United Pentecostal Church International Council Veng Local Church ni chun biak in thar an sak mi chu pathian sin hlan nak le on nak chan an mang hi chana hin biak in ahong dingin sai ha in District Superintendent Reverend Dr. Si Mau chu longtlai rakphan chuna kumnak chan an mangi bel la in pathian thang that nak le lom nak chan an ngai zan leya zan ria dum ti nak an ngai phone hi biagin hi arak thokka a chun chungthel som sari rong an raksi i atu an dir hona chun chungtel zati le pani rong an si chang LADC General Service Chalak Tharmi Group B Officer le Accountant Lak Tharmi Induction Service ngai ase tuzar ningani akhan lai Autonomous District Council General Service Chalak me Officer minung pali le Accountant Chalak me minung pakhat chu phungningin chawhlan nak le thachampiak nak LADC Forest zunga ngai piak an se LADC General Service cha competitive examination chu kannu le aliam chia July ni lei sari thong ni le lei thum akhan government longtlai college to asi hi rian ahal mi le chamin puai aphit mi hi an ni lakin zani lengkai an si minung lei kwa personal interview cha theme an si anma lakin minung pali rian along mi zat thim than an si hi rian cha hin minung pali chu adong naka an thiam ningin lak an si tu zara khan rian pek nak cha an chwa choli thim mi officer pali thani chun rian ot nak cha an pek cholve hi an lak tharmi group B officer pali han le naite an rak lak tharmi accountant pakhat chu phung ningin chawhlan nak le champiak nak chu kan chim chang ban tukin tu zar ninga ni akhan ngai piak an si hi chana hin deputy secretary pu and farm bol ni bible re nak le cham nak angai I executive secretary pu si zoram thang ni forfel nak le bedang poimo tampi achim phone pu zoram thang ni chun kan ram le mi phun ser siam nak rian atwan ding le pathian thai bui mi pirian chuan ding bi nan laka nabai seina ngan pi ka ngai tia chim zan leya executive secretary ne chun thingpilina asom na I chuwa chun berowling tak pakhat achim lana chun rian kan rak pek mi na hi a hote an si la zai an si zong ka thailo atu rian pek nak cha a kamin kan thut bakin kalung thina lom nak le na bai se nak aum thwama hibantuk ding le man te in kan kalpenga chun kan ram adam kaulai te achim phone Anti Corruption Bureau ni veti director buai High Court appeal Anti Corruption Bureau ACB how to leni chun special court ni taza choi nak non lak nak ding lo ruanga AHN veti director hun
Dr. C Sam Hin Thuboy an thi termi chu Guwahati High Court Aizol Bencha an appeal than lai tia bang lai ni an chim ACB how tu le ni chun ta za choi nak nol an lak nak adik lo mi kong kawa chauza Sydney te ni chun special court chu ta za choi nak nol chu Zarhkhati siam that hermi siam that an hal asina in special court ni chun hlang na lo tia an ti I hiban tukin thil hi adaiter asi a chun chan jai mozat har le fe in kan rak tron mi kha zai man lawa achang ne ko lai chuta tia an ti ve chimchang ban tukin AHN VT director hlun pu sam hin boina konga hin ACB ni chun DPNAR secretary sina taza choi nak nol anlak asina in upadi ni chun swalphot mi banter khautu sinin taza choi nak nol lak aphut ve AHN VT director banter khautu chu governor asi Palek ni lai pitlang van chiat nak mo khortua PWD CE le athet tu ding contractor an ko mei ni hei khat thong ni le hlei thum jing lai lai pitlang zung chim mi le leimin kong kawa thlatlai tu palek pol ni chun an bu ning chabia kota an tlun chang hi van chat nak atlung mi a hin PWD chief engineer an shrim liao mi valal du sakle PWD zung that tu dingi an ro mi contractor lal mason thenjol kanan vegi om mi chu mo phurtua an pu lai pitlang van chat nak atlung mi kong kawa hin Sydney Raymond lalbiak zam ni chun mei ni hlei li thong ni le hlei thum a khan bong kon police station na FIR pek na FIR chu thlatlai cholin deputy SP Zoram Sang ralte ni chun thilum tuning azok fian bu a September nikul le thum a khan kota charge sheet an luter thong thei ninga palek pol charge sheet to mi a chun PWD zung chim mi chu achim hlana PWD CE ni anol ngai nak mangin a thether kho na asina in thedingin rotnak aum liao frong I PWD ENC vanal du sakni chun chauza an thesin chauza a thesian nak ahal masa I amwan tukcha a van chiat nak hi atlungman I ro ase contractor lal mason chu PWD zung thedingin chim asi thokin nihlai nga chunga thedingin ti asi lewa rian wang tukin atwani nihlai nga chunga zaihwa ha atwan man lo chulong silawin tangka I chanter kho mi thil aboi pi phasa tia chimasi chimchang ban tukin mai nihlai khat Zartani jing lai soi milam pathum shonga lai pitlang lai min le PWD zung chimbi ni athlang lai ummi in kwa ashoi minung lai sari an thi pi na binang pasani hliaman tuar hi van chat nak thlatlai dingin nol ngai nak an pek mi ministerial inquiry Dr. Franklin Laltin Khom Aizol DC ni chun vanal du sak mo phurtua apui chu cha chun vanal du sak hi mei nikul le riat thong ni le hlei thuma khan arianin dinter si August nikul le ruk thong ni le hlei thuma khan ni som kwa chung dinter na khi an chap than NECR Skill Development Kong Anjay North Eastern Council NEC Zungpi Umnak Silong Khwa A Tuzar Ni Khan NEC Secretary Shroinak in Skill Development Kong Kawa Tomnak Angay NEC Shroi Tu Pol Ni Chun North East Bial Mipi Pol Chu Charen Le Tial Thiam Tanaka Sangai Manding Lo Aidin kongkol nak pon kipa kan har ngai I kan sifa ngai minau rian tuan lo an tam ko tia an chim minau pol cha a an thiam nak he atlak mi rian tuan ding atlom
chu cha chun skill development hangin minau cha malak dan ding khwa khangin ton na khi ngai asi kong an chim hi ton na ga hin central chawza Ministry of Labor and Employment ni guidelines on skill development intensive schemes SDIS rural SRMI chu zauti asi SDIS magin skill development le vocational training cha tangka tim lam nak le central chawza ni phaisa athoding na chimfia nak an ngai phone National Rural Livelihood Mission le National Urban Livelihood Mission tangi skill development cha tangka chhia mi atlan nakin karter asi kongkha straight io pol ngalter an CP na Jammu and Kashmir chawzani udan scheme hotling nga in akalpi mi chu thate in latlai nak to siselo not isa mandan ding dabve siselo antifon Karen National Union ni Chairman Commander General Mutu Seipole ahoile minung pukwan ha chu kol chawza shwai tu na ralka boy ngan ha he tondinga yangun khwa pi chu chachon nilini a anphan chang tia BBC ni atial aralai mi September nikulineriat thong ni lenhei thum chachon nirup ni a kap ni ton birwa nak an ngai khomen lai tia an ro kong KNU General Secretary P. So ki tuin ni achim kap ni ani tontik a rampumpi ka dei na kong shyam tlai na he boy bai nak achan than lo nak ding kong shyam tlai bu na he adik lo ningin ei tan nak hon chang ding kong kaw na an chai lai tia thei asi atu kap ni in ka dei natlak nak atwa mi asikau na in rem dei nak tron chhuak tu bule KNU lein tron vong ngai tu na karlak longa min sen an rak thut hi asi atak tak angai ngai tia chun abi in tron vong ngai tu na he affect mi Vincent thuk nak ngai kho hi hermi asitia video so ki tuin ni achim Israel nuclear kongkawa lungshin nilai nia Iranian President Hassan Rouhani ni Israel nuclear konga lungshin nak angai an nuclear konga Iran Foreign Minister nale nitlak Lairam na ton nak an ngai deu hlana Israel ni an nuclear hi UN kut tanga achia ok asi tia ati Iran nuclear konga Iran Foreign Minister nale US Britain Taluk France German le Russia ton nak an ngai lai thawngkhat zakwa som sari le pakwa Iran revolution achwa nuwa atu hi Iran le US karlaka tonnak bepi chem pakhat a telmi ve UN conference Iranian President Hassan Rouhani ni Israel chu non proliferation treaty a chungtel sina alag ve ok asi tia ati non-proliferation treaty asul lam chu nuclear siam nam karter loading in bekam nak to asi Israel ni hin nuclear zaizada angai timi aphwang gal lo na in azum ninga chun tampi angai lai ati Middle East hin Israel long hi NTP a tel lo mi asi Israel zong hi aran nakin chungtel sinak alak chol wedding asi tia Iran ni ati Iran President Rouhani ni achim mi chu Middle East strong nuclear sersiam nakvel ten ha hi International Atomic Energy Agency kutanga chhadi ok asi ati nuclear konga do
do hatu UN le Iran karlaka lungtlin lo nak te zai cha tia Iran ni nuclear asermi hi dainak cha asi ati kauna in te alang ter khawe lo nuclear hi zai bantuk ramhan ni an ngai lo ding asi zai cha tia aman lo mi Siam nam ngai ding in a homan atlak mi anum lo te UN a achim UN General Secretary Ban Ki-moon zong achim lewa ve kan nuclear konga zumlo nakin dongter kadu changi aran nakin hatlak nak tuwa kadu chang Iran lutlai sambik asimi Ayatollah Ali Khamenei zongni adirpi mi asi kachauza do nagle becha nak zong asi thathumin tharuk kar laka kan nuclear kong chai hi kan lim lai akum chu kan rau ti rai lo tia ti oi ni atial kol ram mi phung sampi zauti Kolram President U Ting Sin he Kolram Aphami America President Lun Nobel Dainak Langsong Chautu Mr. Jimmy Carter Shroimi the elders and independent group of global leaders bu chungtel na chu atunaya tonnak an ngai te RFA thok chani atial chu tonnak an ngai na ka chun phung sampi ramna kong Rakhin Ramkul Boy nak Siam Rim nak Kong le kum thong ni leithum kum dia Ramkhel Ronga thong tlami vel te pakhat men tang baklavin swadi ding kong kaw I chai phai nak an ngai te president zung in thanna kan tua nei pi do I ton bia rona ka president U Thin Sin ni Arauhlana Rampumpi levelin remdei thatlak nak chu minsen thut khona kha dingcha a antua choma kong le ka dei nak tua asik kau changna in chan sao anga mi remdei nak mu dinga ramkhel tonbia ro nak tua herri kong achim chu tonbi ro na ka chun Wanji U Sothin le U Ungmin Nazong an kai ve tia thei si phung sampi kan rem lai mo tharinda kan ser lai ti mi kong he petle in National League for Democracy NLD party ni tu zar chung srong hin ro nak an lang tel lai tin thei si pension la mi cha department ser team Naite I Chin State Parliament meeting ni Chin State chauza riantuan pension lai mi sanga department thar dirdingin thatlak nak atwa Chinland Guardian ni atial pu nanse paletwa mekwang number ti a aton mi ni chun bitung dirmi chu fakpi in adirpi atam un hatlak nakin meeting bekhya asi Dr. Bamwang Chin Minister of Social Affairs ni achim I Chin State I pension Aliao Pol ni thatin la kha hlama mongzwa khwa vakal lengmang an hau te ati asina in hi meeting natlak chia kong hi central chawza sina phanpi a haulai te atiri Chin State long hi barbaram chunga pension department pakhat man lo nak state asi Chin parliament meeting 2 September ni leisari anthoki MP Kulong Ankai Pali Anbawi Abawi Laka Chief Minister Pu Hungai Aitelve YLA Day Voisom Thum Pakwanak Tu Longklaya Man Si
วัยเลเดย์ไว้ส่งทุมปกวาลมนักจูเซปเทมเบอร์นิคุลินดิทุมอาคันบรันช์กิบะหงไลง่ายลมอาซีเซ็นทรัลวัยเลฟไว้ตัวนี้ดำน้อยอินงักจะเจ้าเข็นนักอินเลทีเอ็นทีลุงเลยเลมุนดังดังะบบชันนักอันเป็ดนาจุนซีวัยเลฟไว้ตัวปนเลLADC บอยปนนี้ฮีนี้ลมนักฮีจังบรันช์เชวะอันพันปีนาวัยเลฮีเซปเทมเบอร์นิคุลนิทุมทองขัดจักวาสมสริเลกุมลีอาดิรรักซี SSA Employees Association Longklai District General Conference Voice Sari Nak Si Waile Hola Nay Esi Puvi Zirsang EM in charge Middle School Education to Kwalian Si in SSA Employees Association Longklai District General Conference Voice Sari Nak to September Nikulin Rukhan Si Waile Hola Aman Pina Puzirni member for fel nak nain mi pumpak ni malisi nak tiaw kan hal aher tun marian tiawa zum ok lak le fel fai I tuan aher phone ati ton piak tu na chu lakha lak nak longi tuan lovin bidang cha a thachwa nak si ter tu si dingin a for fel phone na khwalian ni tun mi pumpak thil Buthili kalpi lau dingin le ramlimi phun chan chau nak dingin fakpi I kan chuan aher tia chim hi conference a hin chunhlana puke thangzon an president ni chairman rian atwani vice president puvi laltan puini chunnu a chairman rian atlai an bechai mi a teachers training in service training kan dai kho nak nga LADC boy polsina hal sise contributory provident fund CPF chia sise kan member laki rian atron thami general conference a thangthat nak pek sinha se tile SSA tangi atron mi ni pet lai khlama I lakha kan lak kho nak nga tim tua sise tinha aitel conference kai mi velte bachai di in roi an tre Khavyal kha Zarhkhat chung thawngpang thar kan than kho mi ase